Lamsugo hai no hai tripri khorang nai to nai khaponi tripri tahukte bukhuru no khaponi tripri tahukte bukhuru tini jeng bai baksa tripri khorang bai baksa kerengkha abuk recently hinki bo on behalf of YTF ni General Secretary engai samung tangai tongo tabuk Central YTF ni General Secretary engai siminia Delhi o tongtutui no ti prasarong ni bagai samung tangai phaijak borom gunang pula sekang no lamsugo takhuk James no tripri khorang Oblake hambai sini Tripuri khorang channel no. borom gunang kaisa kok sawi man namu sugmani sung jotono sawi mano bebak barot ha kotor ni bebak lukurok no khna eba 12 September 2022 no tui CAA Supreme Court do kaisa kok sasoba panda eba chonai de choya dawo thirang se sawi manai 12 September 2020 ni jorabo eba age hakere postpone ngnai ingya piabo nung obono tuinle nung bopte ke nini mokolo eba nini wan sumung rok nung nuhor kisa suno chini tripri khorang mangpli nai tonai rono nung sawi khna roi de mano kisa Blai ke puila naung hain hai taisa hambai maro sini Tripuri khorang news channel tai joto sini ha dofa hamjaknai sengkrak chobani warriors rok tai joto 20 ta hodani sini takuk bukuk song ma pha soman rok je nai tongnai Tripuri khorang channel ni bisingtino hambai maro khana sung saimono 12 September 2022 sini bagai belai ke nangkuk masal temani bagi nangkukma sal ni sana thaga hangkai thanai 2000 nini 18 rokni simi je citizenship amendment bill pass sange citizenship amendment act engkha o citizenship amendment act যদি no pass engkhangkai abo to pass sange si thangka tripura ni bagai abo belai khai kubuni dopharok eba ayengnar ni bororok influx ngei yango haimang borok citizenship mankhangkai tipra sarokni je ha tipra sarokni tongthai taibo kesepnai obono saimanma bisingtino sini ha bubagra maya ganang khasuksa bubagra bo o citizenship amendment act no kasunani bagai as a petitioner ngei thanai 2019 no bo obo supreme court ni bisingtwi bo file khaika o filing mani sing after 3 years tini 3 বছরনি পরে খানা 12 September 2022 o sing hearing nani bagai date mangkha sing joto ti prasar obonoti sing positive ungjak kaham wansukjak ang khayo khnani sal je 12 September ti prasa je choba khai tongnai kolomti khiklaitnai borokni bai kaisa kaham salangthu laibuma angthu tai sini o Supreme Court ni case handle khai tongnai sini Sir Salman Khurshid nobo sing khanani je chobani bisingo sing ti prasarok ngei sing 20 ta horani jotto ti prasarok ngei sing bonobo khaka ham yafari sini bagai bo fight khai tongmani bagai bonobo sing khaka ham yafaru nini phaising tui nung obono tui ti prasar no tam ni kaisa kok mung kasa namo su particular 12 September Supreme Court je tabo CAN ti je tabo kok ka sawi tong no nung tam ni lukro no kok kasa namo chu o je khanani 12 September 2022 ni bagai ang joto sini khajani ti prasarokno sing ang obono koinani musungo khananorok jani mataino jani ishorno jani kaitorno khabai khukbai ke suri layei khanani sal sing kaisa positive sal manani bagai jani kaitor ishor tei mataino jotono suri layei sing khanani sal kaham manani bagai ang koijao tai sini ha bubagra maya ganang bubagrani bagibo joto sini khajani takuk bukuk song norok suri laidi jani kaitor no jani mutai no sak sori kaham ungei khanani hai salo bini kok thaibai bini samani bai sing kaisa kaham Supreme Court of sing rai manani bagai tamni gati prasarok judi no Citizenship Amendment Act no ontoto sing Tripura State ni batil khaimang khangkai sini ti prasarok ni bagai kaisa belai ke kaham sal sing mannai am bagai nang koinani musungo
जत तिप्रा सारक न पॉजिटिव अंगै थानसा अंगै और जों तिप्रा मथानि दाबि सिमी आबो अबो जत सारा 12 लाख तिप्रा सानि न दाबि आबोनि बागै बुबाग्रा न एस अ पॉलिटिकल लीडर्स नु ग्यावै जत हानि बुबाग्रा नुगमानि बिसिंतिन जों कसाक कुफुर कसम हनियावै खानानि सालाव पॉजिटिव खायै जों जत बरक जत सिनि तिप्रा सारक थानसा खायै जों सुरि लाइमानि बिसिंतै खानानि साल गाहाम मानानि बागै आं जत तिप्रा सारक न कयजाव थानाय 2019 न सिनि बुबाग्रा ताइ सिनि सार बिजय रांखल एज अ पिटिशनार बरक फाइल खालामनायनि बागै जों तिनि से आफ्टर 3 years जों हियरिं नि डेट मानु आबो स्पेशल कैटेगरी सिनि त्रिपुरा स्टेट ताइ आसाम स्टेट नि बागै सेपारेट बाबे खानाजाकनाय तामनि हिंगे जों साइमन आसाम ताइ त्रिपुरा काइसा बॉर्डरिंग स्टेट बांलादेश बाय गाओ बॉर्डरिंग स्टेट इंमानि बागै जत जे आयंनारनि बरक लक्ष लक्ष जे कोटि कोटि हाइमानि आबो जों जत इन्डियानि बरक न साइमन आसाम ताइ त्रिपुरा अनो बेसिरबाग हाबका जे नों थासिं सामानि खानानि देवो आबो पोस्टपोन दांनो एबा खाय बाहायनो हममानि आबो ताबुक सुक जराति तो एज पर जे सिनियर इनफॉर्मेशन मानमानि ताइ सिनि माया गोनां बुबाग्राबो तिनि सारिगनबो सिनि सार सालमान खुरशिद सुप्रीम कोर्ट नि सिनि लॉयर बाय मालायख्या ताइ आं सिनि दिल्लीआव तङै तंनाय जे आगिनि आनि एग्जीक्यूटिव नि बर रक बाय बां थासिङो कक साका खूब पॉजिटिव रिजल्ट न ताइ त्रिपुरानि बागै जेबाबे सोंखना सालमान खुरशिद सार सिनि बागै कक सानाय आबो पॉजिटिव ओंनाय कारण सुप्रीम कोर्ट जेसोकपानो अबनति खना सादि जों जुदि सिनि आनफेवर ओंखा जों अब सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट हायें तंखा सेंट्रल गवर्नमेंट गए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल नो पास खाय सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट खायका ओ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अबसिनी त्रिपुरा राज्यनि बागै ब्लाइकेस दाया सित्रांगमानि बागै एसे स्टेट नि पेटिशनर्स ओंगै बुबाग्रातै सार बिजय रांखल खायमानि बागै जोंखना डेट मांखा ओ डेट जुदि न सुप्रीम कोर्ट सुंनो पॉजिटिव वे खायावै अन्य कुनु राय रखांखाय खनानो सिनि सालमान खुरशिद सारबो सिनि त्रिपुरानि हिस्ट्री जे मार्जर इंगे हायमानि जेबाबे आगि जों संका गरिष्ठ तंमानि एबा खाय मेजॉरिटी तंमानि बाइके माइनॉरिटी संखा ताइ जुदि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अबो त्रिपुरानि बागैबो एप्लीकेबल ओंखांखाय बुसुक जरातै एफेक्ट ओंनाय तै तिप्रासानि जे थिनां आबो तुयो जों कचक थांमा हायके कमरी थांनाय अक रकनो तुइबो सिनि माया गोनां बुबाग्रा तिनि सारिगो सिनि सालमान खुरशिद सारनो যথেষ্ট समायनावैनो ब खाबाय खुबै बुजुखा बनो साइमान रखा त्रिपुरानि हिस्ट्री न बनो काहाम नॉलेज रखा ताइ खना सालमान खुरशिद सार अबनति ब काहाम पॉजिटिव रनाय आबो सिनि बखावो पॉइंट तंगु कुनु आरो हेरफेर ग्लाक हनै जों पॉइंट खलायो belai keno hambai borong nang nini paisingtei Tripura hastini Tripura sarongno nang monglei sumani bagai kya ba abono karibo Tripuri khorang klongmano dera korang imano abri bisingtei no songjagi rok phano kok imano abono karibo nini kunu kok rok sathai de tau Tripuri khorang ni bisingtei जों आं अबनो कयनायनि समाव त्रिपुरि खरांनि बिसिंतै सिनि हा हामजाकनाय दफा हामजाकनाय सिनि कुंथाइ बारा 12 लाख तिप्रा सारकनो ताबुक जों साइमानो बसकांगो सिनि विलेज काउन्सिल इलेक्शन रक नानि थाङै दङ तै विलेज काउन्सिल इलेक्शन नि परे सिनि विधान सभा इलेक्शन बंनाय 2023 आव ताइ जों जत बरक न साइमानो जे त्रिपुरा सारकनि जे बिरमान त्रिपुरा सारकनि जे दफा सिनि हावो तंतोतिनो जों तिनि एस ए सेकेंड क्लास सिटीजन साके तङैमा दङो जों 2026 आव डिलिमिटेशन ओंनाय डिलिमिटेशन नि सिगां जुदिनो जों कन्स्टिट्यूशनली संबिधाननि कुनु जों कायसा सल्यूशन तुबिमानि हांखाय त्रिपुरा सा ओ हानि कमरी थांसेनाय आबोनि बागै आं जत खाजानि ताकुक बुकुक संनो जेकुनु पलिटिकल पार्टी नरक तिनि खलाय तंमानु फिया लास्ट सिनि फाइदो फाइजाकना बागै बुबाग्रानो लगी रुफायनायनि बागै बुबाग्रानि आमोक तैनो नरक वाइसा फील खायै
sini ha dofani bagai thansa khai choba khlainani bagai norok jotono no je phaya kurok sini Tripura mothao bobagrani thansani mario borok nono ang specially tini Tripuri khorang channel ti koinani musungo joto thansa khai haimani bisingo bwskangni chobo sung kwplai wngmani bagai norok no sung khabai khukbai no lam soknani musungo tei norok bo bwkha khulugui sini o thansani mario ese Tripura sa thui wngwi norok phainani bagai koijao. Kabon Tripura tahukte bukuro dorok khnaka Tripuri khorang ni mangpili ni bisingtei YTF ni General Secretary James Debormani kok tabuk Tripura sani bagai thinang tamung no jorase sawi mannai phaidi sing naisinglai tonglayano 12 September 2022 o Tripura sani thinang tamo swijak no.